салом бинандагони азиз, шумо барномаи Ахбори Озодиро тамошо доред. Ман Хиёмон Бақозода ҳастам. Имрӯз 17 январ сархати хабарҳо аз ин қарор аст. Президенти Собиқи Украина Петро Порошенко баъди бозгашташ ба Киев гуфт, иттиҳоми хиёнат ба ватанро ҳамчун айбномаи сиёсӣ қабул надорад. чаро масъулини фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд толори интизориро барои наздикони мусофирон бастаанд? ҷоҳа ҷои нишаст, сар ҷои нишаст холиги ҳаҷ берун ба ҷо каросанд. аз таксиронӣ ба қайиқронӣ як сокини норак мегӯяд, аз роҳи омӯзишҳои интернетӣ тавонистааст 2 завреқе бисозад ки чун таксии обӣ хидмат хоҳанд кард. тарзи заврақ сохтанро мо аз сомонаи интернетӣ чанд намуд видеонавору нақшаҳо буд, аморо нигоҳ кардем. имрӯз 17 январ собиқ президенти Украина Петро Порошенко бо ҳавопаймое аз шаҳри Варшава ба Киев баргашт. ӯ дар Украина ба хиёнат ба давлат гумонбар мешаваду як моҳи охир дар хориҷа буд. худи Порошенко ву тарафдоронаш парвандаро дорои ангезаҳои сиёсӣ меноманд. Порошенко бо хатари ҳабсу зиндонишавӣ рӯбарӯ шудааст. таҳаввулоти ахир дар Украинаро ҳамкорам Шаҳлои Гулхоҷа пайгирӣ намуд. Петро Порошенко, президенти пешини Украина, ки дар ватанаш нисбати ӯ парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст, ба Киев баргашт. ҳавопаймо бо раиси ҷумҳури собиқ, ки ҳоло сиёсатмадори мухолиф аст, тибқи нақша дар фурудгоҳи Жулиании Киев нишаст. Порошенко аз Варшава парвоз кард. дар фурудгоҳ садҳо нафар аз ҷонибдорони раиси ҷумҳури собиқ ҷамъ омаданд. дар гузаргоҳи марзӣ барои чанд дақиқа шиносномаи Порошенкоро гирифтанд, аммо баъди эътироз ҳуҷҷатро баргардонданду ба собиқ президент ва гурӯҳи ҳамроҳонаш иҷозати убур аз марзро доданд. Порошенко гуфт, мақомот талош карданд бо баҳонае аз вуруди ӯ ба Украина ҷилавгирӣ кунанд, аммо муваффақ нашуданд. ӯ ҳамчунин бо тарафдоронаш, ки дар назди бинои фурудгоҳ ҷамъ омада буданд, суҳбат кард. қарор аст имрӯз дар додгоҳи ноҳияи Печерский Киев муҳокимаи Порошенко баргузор шавад. доситонӣ тақозо дорад, ки ӯро бо имкони додани гарав ба маблағи 1 миллиард гривна, яъне беш аз 3 миллиард рубл ҳабс намоянд. ҳабси хонагӣ низ имконпазир аст. Порошенко бовар дорад, ки ӯро боздошт намекунанд. тавре қаблан нашрияи «Зеркало недели» бо такя ба як манбааш навишта буд, дар гумон аст, ки Порошенко дар фурудгоҳ дастгир гардад, зеро интизор меравад ӯ ихтиёран ба додгоҳ ҳозир шавад. طبق فرضیه تفتیشات پاروشенко سال 2014 در زمان ریاست جمهوریش به جدای خواهان طرفدار روسیه در شرق کشورش مدد کرده است. او به خیانت به وطن و مبلغ گذاری تروریسم متهم می شود. بعد باز شدن پرونده پاروشenko کشور را ترک کرد، ولی در حال اظهار داشت که این سفرش کاری بوده به زودی برمیگردد. پاروشenko که حالا رهبری حزب مخالف همبستگی اروپا را بر عهده دارد، این قضیه را سیاسی می‌داند و مقامات را در سرکوب مخالفان متهم می‌کند. 6 январ دادگاه پیچرسک اموال پاروشenko را حبس کرد. یک سال پیش 17 январ در فرودگاه شیریمیتیو شهر مسکو یک منعقد سختی حکومت پرزیدنت ولادیمیر پوتین الکسی ناوالنی بازداشت شد. این زمانی بود که ناوالنی بعد تبابت از یک زهرآلودشوی در شهر برلین به مسکو برگشت و گفت که امر زهرآلودکنی او را خودی پوتین داده است. کرمل همیشه این اتهام را رد کرده است. ناوالنی را بعد 2 هفته بعد 2.5 سال زندان محکوم کردند و گفتند که او قرار دادگاه پیشین را درباره حبس شرطی ویران کرده است، ولی خود ناوالنی و طرفدارانش حکم او را سیاسی مینامند. در یک سال اخیر شمار زیاد طرفداران ناوالنی حبس شده و بسیار همکارانش مجبور شدند روسیه را ترک کنند. سازمان امنستی اینترنشنال در یک سالگی حبس ناوالنی خواست که او آزاد شود. در منطقه‌های مختلف تاجیکستان دوام چند هفته اخیر شکایت‌ها از احتمال سرایت شدن ساکنان به کووید 19 زیاد صدا می‌دهد. در بسیار حالت‌ها از سرایت شوی تمام اعضای عائله خبر می‌دهند. ولی مقامات همانگونه که دوام نزدیک 2 سال اخیر دیده می‌شود
یا وجود موج نوی کرونا را رد میکنند و یا اصلا در این باره صحبت نمیکنند. خبرهای رسمی روزهای اخیر اساساً درباره امکانی مردم بر ضد کرونا اطلاع میدهند. ولی یافته‌های خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که هفته‌های اخیر در تاجیکستان چندین حالت گرفتاری با کووید 19 تصدیق شده است. مولا رجب یوسفی و نگاره فضل‌الدین موضوع را تحقیق کردند. این نتیجه تست یک ساکن شهر دوشنبه است که نشان می‌دهد به کووید 19 مبتلا شده است. این نفر نخواست نام و نسبش ذکر شود، ولی در صحبت بدون میکروفون گفت نخواست همسرش و بعداً دیگر اعضای خانواده به کرونا ویروس سرایت شدند. در دست رادیوی آزادی فعلا نتیجه تشخیص 3 نفر است که نشان می‌دهد صاحبانشان به کووید 19 مبتلا شدند. حتی یکی از این سندها را پژوهشگاه طبی پروفیلاکتیکی تاجیکستان یک نهاد زیر به وزارت تندرستی داده است. در شبکه‌های اجتماعی هم شکایت‌ها از گرفتار شدن با کووید 19 و یا بیمار شدن با نشانه‌های کرونا ویروس زیاد شده است. از جمله روزنامه‌نگار زیبا تاجیبای و نوشته است همراه با دخترش با نشانه‌های سرایت به کرونا ویروس بستری هستند. چندین کاربر دیگر هم عین همین شکایت را دارند. ولی صرف نظر از این حجت‌ها که گرفتاری ساکنان را به کووید 19 تصدیق می‌کند، وزارت تندرستی تاجیکستان در این باره هیچ خبری نمی‌دهد. روز 17 ینوری در این نهاد از دادن همگونه پاسخ به خبرنگاران رادیوی آزادی خودداری کردند. در تشخیصگاه‌های شهر دوشنبه هم که این شب و روز 3 آدم هستند، از صحبت در این باره خودداری می‌کنند. مدیر یک تشخیصگاه خرد پایتخت به رادیوی آزادی گفت همه روزه 3 تا 4 حالت نوی گرفتاری به کووید 19 را ثبت می‌کنند. این مسئول گفت همه روزه معلومات بیماران نو را به وزارت تندرستی می‌فرستند و آمار نهایی را باید از مقامات پرسان شویم. در چنین وضع یک سوال ناروشن میماند که چرا وزارت تندرستی تاجیکستان از پخش آمار گرفتار شدگان با کووید 19 خودداری میکند. پیشتر نیز مقامات را برای پنهانکاری در این سمت تنقید کرده بودند، ولی مقامات همیشه این تنقیدها را رد کردند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه. مسافران میگویند مسئولان فرودگاه بین‌المللی شهر خوجند در مرکز ولایت سوخت اجازه نمیدهند نزدیکانشان که برای پشواز یا گسیل آنها آمدند وارد толори انتظاری شوند. 10 نفر در سرده زمستان پشت درهای толори فرودگاه ماندند و مسئولان فرودگاهی که سال پیش در یک مراسم با تنتنه باز شد با بهانه‌های مختلف مثل اینکه از سرایت شوی به کرونا ویروس پیشگیری میکنند درها را برای مردم بستند. نارضایت مسافران و نزدیکانشان از این حالت را همکارم فرزان محمدی شاهد شده است. مسافران و میزاجان خط‌سیرهای هوایی ادعا دارند که در فرودگاه خوجند نه همه به толори انتظاری امکان درآمدن دارند. پیوندان مسافران مجبورند ساعتها در بیرون بنا برای گسیل و پشواز نزدیکانشان منتظر نشینند و تنها از تیریزه می توانند ببینند که مسافران آمدند یا رفتند. من سرچم پسوندنی یکت جیانم همین در آمدنی درون به نموزشم جوی وای نبود از شتامی گسیل کردن به زل نبود است می هم بیرم استودیم. یک 15 минут باز ایستادیم. ما درون به جای نشست. دوسر جای نشست نه خولگی های بیرون به جا کردن. واقعا همه مردم بیرون به جا کردگی درون به بیرون به خونه ایستادیم. در دیگر جاها بی ملال میبید. یگان فقط проверка میکنند. بار لنتیکتون میگذارید، تلفنتون بالا اون استوبی میمونید. خودتون میگذارید، تلفنتون میگیرید، سومکتون میبردارید، میتونید میگید. تا درآمده به رفتن کلینت وای با залажидани ҳамаҷи истодам ҳақтум то паги рӯз истодам ҳақтум фақат инҷа мумкин нест. فرودگاه بین‌المللی خوجند یگانه و کلانترین فرودگاه در شمال تاجیکستان است که برای رویای مسافران فعالیت میبرد. سال گذشته امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز بارها به این فرودگاه آمد و بنای نوساخت و میدان آن را با مجسمه دعای مادر افتتاح کرد. ولی مسئولان فرودگاه در صحبت غیر ویدیویی میگویند толори انتظاری حالا به کلی آماده نیست و یک سبب نگذاشتن پیوندان مسافران به داخل بنا برای پیشگیری از بیماری همگیر ربط دارد. دورون نزد گرمتر، گرم نزد این پا درد میکند. مسافر ما هیچ نقص بود.
Аммо дурума баромда бемор ба терминал ҳам биям чанд бор ва прокуратураga баш кунам. Ҳозир просто намедонам инҷо намонсуз. ҳоло рӯзона даҳҳо ҳавопаймо аз ин масир парвоз мекунад ва аз ҳар минтақаи тоҷикистон мардум меоянд. дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд гуфтанд ки баста будани марзҳо ва коҳиши парвози ҳавопаймоҳо байни тоҷикистону кишварҳои дигар дар тақрибан 1 соли гузашта бар зарарашон анҷомид ва ҳоло ҷонибдори зиёд шудани парвозҳо ҳастанд. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд. заврақ сохтан мақсад чӣ бошад? як сокини шаҳри Норак ҳунари таксирониро яксу гузоштааст ба заврақсозӣ шуд. то ҳол 2 заврақе ки сохтааст аз рӯи обҳои Норак гардиш мекунад ва умеди ӯ ин аст ки дар оянда чун таксии обӣ ба мардум хидмат хоҳад кард. албатта маълум нест ки оё ин қайиқҳои сокини Норакро аз назари меъёрҳои бехатарӣ мутахассисон ҳам санҷиданд ё не ва барои интиқоли мардум дар рӯи об иҷоза мегирад ё на. вале созандаи заврақҳо умедвор аст ки ҳунараш метавонад дар оянда барои ҳаракати сокинон дар обанбори Норак хидмат кунад. ҳамкорам Зарангизи Наврӯзшоҳ кори заврақсози ҷавонро қисса мекунад. собиқ раҳбари як ширкати таксиронӣ дар Норак аст. берун аз кор қайиқронӣ мекунад. ин заврақро вай бо дастони худ сохтааст. бо он собир ва дӯстонаш дар дарёи Вахш сайр мекунанд. мо фикр кардем ки ҳамин заврақ сохтан мақсад чӣ бошад? мо ҳудаи ҳамин кор мероем намероем, чунки дар шаҳри мо бисёр кӯлу дарё ҳастай. ба Собир Сатторови 32 сола дар ин кор интернет кӯмак кард. тарзи заврақ сохтанро мо аз сонаи интернетӣ чанд намуд видеонавору нақшаҳо буд, аморо нигоҳ кардем. ба гуфтаи ин ҷавони тоҷик сохтани заврақ осон ва арзон набудааст. барои ин ӯ ҳазорон сомонӣ сарф кардааст. собир мегӯяд мошинашро фурӯхт то заврақ месозад. маҳсулотое ки дар ин истифода бурдаем диҳад ба нархи гарон харидем. Собир Сатторов бовар дорад чунин заврақҳо дар бозор қиматанд. аз ин рӯ ӯ мехоҳад корашро идома диҳад. ҳосили кораш то ба ҳол 2 заврақ аст. ӯ инро оғози кор медонад. дар оянда бо бисёр нақшаҳо ҳастай, дигар намудаш, дигар тарзи ҳамин заврақ дар оянда мо корона давом метиҳем. онҳое ки бо заврақҳои сохтаи ӯ ба сайри баҳр баромаданд ба осонӣ бовар намекунанд ки ин натиҷаи кори як ҷавон аст. гуфтем ки айдаст меояд намеояд ки ӯ шурӯъ кард ба кори сар кардан. то хӯрен катаца кардем маъқул монума мо беҳад хирсан шудем. қайиқрони ҷавон мегӯяд заврақи ӯ тавони бардошти то 800 килоро дорад. то 10 нафар метавонанд бо он ба сайри дарё бароянд. ҳоло аз заврақҳои ӯ танҳо дӯстону наздиконаш истифода мекунанд. аммо бовар дорад дар оянда ин кори ӯ метавонад дар истифодаи умум қарор бигирад ва ба сайёҳон хизмат кунад. собир ҳоло заврақҳояшро дар хона месозад. умед дорад рӯзе талабот ба кораш зиёд мешавад ва бо заврақсозӣ ба соҳили мурод хоҳад расид. тимур қулибоев, яке аз домодҳои бо нуфузи президенти нахустини Қазоқистон Нурсултон Назарбоев, аз мансаби раиси отамакон палатаи миллии соҳибкорон истеъфо дод. инчунин имрӯз Самад Абиш, бародарзодаи Назарбоевро аз мақоми муовини раиси кумитаи амнияти миллии Қазоқистон гирифтанд. дар давоми 4 рӯзи охир дасти кам 4 узви хонаводаи Назарбоев аз бархи мақомҳои калони худ маҳрум шуданд. бо нуфузтарини онҳо домоди миёна Тимур Қулибоев аст. ҳамсараш Динора Қулибоев ва духтари миёнаи Назарбоев дар рӯйхати Forbes Қазоқистон дар ҷои 5 аст. ва ахбори бештар аз инро дар сомонаи Озодӣ ва шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Одноклассники ва Twitter пайдо кунед.